znači da mogu da se smanjuju poreske obaveze za populaciju veterana. Možda se postigne dogovori sa EPS-om ili tako nekim sistemima koji su još uvijek u vlasništvu države, da se da popust veteranima na usluge koje koriste. Znate da grad Beograd imao je popust na infostan, na komunalije 50%. Smanjili su na 30% i to smo jedno uspeli da sprečimo da ukinu skroz, opet zahvaljujući time što nismo bili u kućama, nego smo bili na ulici i malo protestovali, da sprečimo dalje srozavanje tog statusa. Ali verujte mi, nekome ko živi u Beogradu i ko plaća poprilično veliki infostan, taj popust puno znači. Ja vam sad ne mogu reći šta je vama dobro činiti ovde, ali nivou vaše opštine, raspitajte se koje su nadležnosti opštine i gde imate eventualno prostora da možete preko vaših kanala, preko vaših predsednika, preko vaših broja, preko vaših političkih i prijateljskih veza, da inicirate određene popuste da olakšaju vaš život. Isto tako, taj zakon o veteranima koji ćemo mi potencirati, želi da stavi veterana u jedan dostojanstven položaj. Da vi i vaša deca imate pravo na prednost prilikom zapošljavanja iz drugih stvari, ako ste isto kvalifikovani kao neko drugi, na osnovu toga što ste bili učesnik rata. To je velika stvar. To ne traje samo za vas, traje za vaše porodice. Time se odaje priznanje toj populaciji, daje vam se počasno mesto u društvu i smatram da jedna država tako treba da funkcioniše, da se ne stidi veterana, nego da se naprotiv stidi onih dezetera, ako ne se obrnuto. Dezeteri imaju 3 zakona koji su ih potpuno amnestirali u Skupštini Srbije i dali su im potpuno prava kao i drugima, a nas tretiraju kao nepostojeći sloj društva. Odvratno, ponižavajuće, katastrofalno. Zakon koji ćemo još probati da iniciramo u smislu njegove brzine, pored ovog sadržanog smisla, je i povezan sa nekim društvenim zbivanjima koje će biti neposredno naredne godine, da su predsjednički izbori. Zbog toga hoćemo da iskoristimo tu neku atmosferu u društvu, da ponovo pobudimo interesovanje što naše populacije, što drugog sloja društva za naš status. Takođe ćemo koristiti ovo što se sad dešava u pravnom sistemu naše države, koja je kakva takva ipak naša jedina otadžbina, a to je da su određeni naši sudovi osudili u korist veterana na osnovu pitanja diskriminacije po pitanju isplata ratnih dnevnica 2008. godine. O tome će detaljnije za koji minut gospodin Aleksić. Dakle, koristimo jedan pozitivan trend u našem društvu, u pravnom sistemu, da imamo pozitivne presude naših sudova, prvostepene, neke drugostepene, u više gradova Srbije, gde nam daje za pravo da je vršena diskriminacija u odnosu na populaciju veterana. Zbog toga ćemo, i ovo je jako bitno, 25. februara, ispred Vlade Srbije, organizovati nešto u vidu protestne šetnje, sa ciljem da ukažemo što na hitnost i potrebu rešavanja problema ratnih dnevnica, što na potrebu rešavanja pitanja zakona, jer ratne dnevnice se odnose samo na veterane 1999. godine, pitanje zakona obuhvata sve. Tako da je to mnogo još šire i ozbiljnije područje.